tang sorong amikar sarpi sarpu miso jang gibi atau kalau yang tak itu tim kerja yang nongahin kan ini langsung kali tang semila rohang tiapan nak cek mau kau humri ke bang langsung long kedoan dah kasih tongan abang puak tiapan tim kerja yang nongahin kan suri atau dom pagi dua sorok hendak dom ini tu oke ceng kanta laso lain lo dah kasih klaim lo tu abang tua pan abang tua cuma pan hati vivek nengi pu lapan laso hut apan bisa vacancy pola panta capital punishment pinangji pu ke pula keceng laso dead budi laso abang undang wan dead vacancy nili SPBC nawang apan nili pola suhut kacau nili alang pan patek vivek no lapan vivek nangji lapan lapan ada ya wepin pen Pemila rong hang tiap panang tung kacenek ka holo pen sikap ichi apot atau pil peben ke damnang apot nah tu mola lasuk tapi cive ke bang han di salvek nang itu sendiri SPDC pandang tapi hal lasuk ke loge obijit kro apang ke nongong karbi student hal lasuk karbi student association alang di mai putu bom no lasuk canggih bom hot alang hamil depan si graduate amba alang kanta loge toy fit do tapi pada aku on the spot adi melong kahumri dang ke DSP sih dang apa kalau so DSP tak Allah so kalau kanta pun pitan ni jadi kalau so DSP pandang ni no nomor onra ada katek beng veg nang ji pusini li kalau soal ni sini li hukum itu tapi alang di pantai dam jebang sampai alang motong hinten ta ni ke rabdun lo lapen ke next ni ke chief minister apanta nili ye independent inquiry binangi puisa commission bohai nangi pusi nili kun pen pulo lapen la sote hinasi moloi bora commissioner secretary alang santi government of Batabana santi laso one man commissioner ke inquiry committee la pati lalu pen pen pini pen nam nang reji ya kena nang humri ji masih langsung lahai kahin no kami klaim tu umpan ke tim kari benglong mari kari benglong tu nomor konsil penjadi tum ke lang gini je arona teng kan ni tum ke langsung ni tum law and order ni tumari teng kali tu kita me government of sama kami tum kasar lapen ke si CBI ni kuri na inputan nila tum dog deer tentang ni tum lo kita mo government of sama law and order kelas bariting itu. Nasi hinduk lo, tapi jalan di no sumber roh happy pantame, masuk kiri pen abidat lo, alang di somme pangme siningan song situ lo, alam bariting situ lo, alang di kiri ada masuk kiri long gitu, ring ni gitu long dia pan, itu tim kerja long pen mainkan dan pumukang pisari tidak punya panah nama tompilo kaji dan yang di pada parten alang kalau sobat kelong ini tong gitu lo ini lapen kini tum cing baik lo Emilia kahai doan MP kahai lapen kini tum yem lapen emisi tum bencing baik tingkar jenglong hinkan ke ye CM relief pana hinkan nili hinkan lo lake CM relief pana hinkan je laki batang kaping Pemila rohang pi asal bora tapi rohang lapen ke bahasa pikupi itu laki batang kapajil pun lapen kini tum kargino tu nomas konsil long MDC EM lapen deputy chairman lapen ke board chairman ke doan lapen ke MLA bang pilo inu MLA ke tu alang le bang tidak dicangnya lo pulo MLA bang pila pen ke MP chairman
deputy chairman la pen ke MEC la pen board chairman ke doan la pen nili Keklo John la so asileri ke longan bang ke jedak hen ki tim laga itu onalang sumilero hangki asar bora la pen ke asar ki la pen ke akorte muti tum kitu je han yang muti kitu anu sosial ke lage bang kata boleh dapat sama ya EM salary bangke 7,81,176 board chairman assume nale 60,000 CM relief fund 10 lakh and ke 18,41,176 18,41,176 sotang kabang kipini hodai kang po lapen ke litang litum sumilarong hangki adaya bipin dala fakir ke damnang pot alang li loka chaglu ken siapo pai tame hada ki bidun akape kali lasi Karbenglo Autonomous Council ken emi LP school ke dagdoku kel misian tharlo te bokhet doku lasi emi school lapen high school labang ke pinya nijok sampo lapen pining ben sik class tadak ke chengi ko dakasi lapen lakke tiklu jon ni jon thomong bong alai school building dame kape tangye phan etum Karbenglo Autonomous Council kan boi kon po lapen class apan ke pining kan sila so academy kan si ni tum chen pon po lapen ke Karbenglo Autonomous Council kan sila ke asosium ke high school ke phan abang puang pidak lokal tum do pulun te lokal tum hamba ki po lapen mau pitu ni tum mula arona tengten RE arona tengten right to education eka tengten si kadang ni tum lemik po lapen ke mohai dem pia ke hai ta ulo dadak tang elo plong ni tum dak sarve po koan madaka do koan kacali tum do student nung koan do jima la dolo pulong ti kacali tum do olo pulong ke emi school high school la do pik lapen along aprek ta bang dak kacali pulong de hostel nang ji pulong te ni tum Karbenglo Autonomous Council pen pining kanang mong si hostel ta ki kim pon ji phan ni tum lam chak nang kang lo lapen ke laporo phan asik sak do masil dak Pewal blok tame ola semena tuat mendakan make Karbenglo Autonomous Council pasti pewal blok plan konfusi ni pangdak kono. Bukan kelang dia akaman tame ni nang cerap citurun po lason Karbenglo lason kahinodak laso asaya bangke mono tika bidaji pan nili arna mohonta di bumi hang de lasona kahinodak akana bangkila je abidan nang lapen ke nitum lason ke claim abang puang pitum han ek tim Karbenglo ken hin ke tim rem lo lapen kondem lo nang han lapen ke arona teng ken kelang kan disabeksi nang ila pen ke yongsi nitum ke Karbenglo Autonomous Council pen ke lo pielo chief minister apa je CBI inquiry ta kuri ding lapen ke the independent commission bohai nang lake bohai bomlo moloi pra fan skilo mani khan lo lapen dia ko dak arong asar phan dak tebok terai arong phan Karbenglo Autonomous Council ten enlumen de textile department dan dak keme dak kacangli je phan aloso tum kacangli je phan lasu turmilarong hang pi amen pen ladak enluma rinda tapi hem peri kita ka hempen ceng lo kala atherang guten dame Karbenglo Autonomous Council ahon atherang angton dame Karbenglo Autonomous Council si yang pipo lapen ke dailetung kacing honai yang lasu school ke impon pos laga kumdin lo late statue lo lasu ngis pengen lasu data nanti impon pos sedang nak kono lasi itu pintar yang ngongin pen kado ka kanta dak tin Karbenglo lason kahino saya bangke monon pita awida tengi sini jangan nampak sini lo laten ka high school ke English medium sidoi po LP school ke dolo MI school high school pasti kado ko handa non saring biya ke high school dolo alang pun tada lokal misi pun tada dolo kado ko bena tum non jelang rapet kan apang la mo dolo nak high du bodi mo dolo nan apang ayo high school tada kelang selo ikon biya ke high alang pun tada dolo kado ko bena tum ya kan itu tahin kan
Tum Karbiang Long Autonomous Council Team Karbiang Long hin kami MLA bang P le pen MP pen council pen pi manang garap tu nai bang ken itu nang rabul ko pi tum kan lam cak ti lam teng tau